وأجمل منك لم تراه قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل
أنار بنور طه Purnama 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 junjungan kami Purnama indahnya 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 junjungan kami indahnya Muhammad pemimpin umat ke jalan keredaan. Muhammad membawa rahmat untuk sekalian alam. Berselawat makhluk di langit tingkah menyambut lahirmu, insan mulia yang dijanji kurniaan dari ilahi, lahir ke dunia bersama sinar gemilang. Ya Habibi ya Muhammad Sayyidina Al-Mustafa, ya Habibi ya Muhammad Sayyidina Al-Mustafa, ya Habibi. Kau penghulu sekalian Nabi, sungguh terpuji akhlakmu. Kau Rasul insan pilihan, menjadi kekasih Allah. Mulianya, indahnya, sempurna, kaulah Nabi Syafi'ul Ummah. Ya Habibi ya Muhammad Sayyidina Al-Mustafa, ya Habibi ya Muhammad Sayyidina Al-Mustafa, ya Habibi. Muhammad pemimpin umat ke jalan keredaan. Muhammad membawa rahmat untuk sekalian alam. Berselawat makhluk di langit tingkah menyambut lahirmu, insan mulia yang dijanji kurniaan dari ilahi, lahir ke dunia bersama sinar gemilang. Ya Habibi ya Muhammad Sayyidina Al-Mustafa, ya Habibi ya Muhammad Sayyidina Al-Mustafa, ya Habibi. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun hamidun mahmudun syahidun mashhudun nasirun mansurun.
Shafiyullah huwa aminun ma'munun hamidun mahmudun syahidun mashhudun nasirun mansurun Muhammadun nurun sirajum munir Muhammadun bashirun munzirun nadhir Muhammadun waliyun qawiyun amin Muhammadun hafiyun afuun karim Muhammadun Mustafa Muhammadun Mujtaba Muhammadun Muntaqa Muhammad Hadi Huda Muhammadun Mustafa Muhammadun Mujtaba Muhammadun Muntaqa Muhammad Hadi Huda Inilah sebahagian nama-nama Nabi Rasul Mustafa yang telah ada disebutkan di dalam kitab karangan ulama. Wahai insan, janganlah lupa kita sebagai umat Rasulullah, kehidupan kita tak akan mulia bila tiada perjuangan Rasulullah. Siapa yang banyak bersolawat ialah orang yang paling dekat bersama Rasulullah di akhirat, selamat mendapatkan syafaat. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi, keselamatan kita selalu akan diberi. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Shafiyullah.